ndasuhuza buri muntu wese unkurikiranye kuri channel yitwa Kanyagenge TV. Nabashaka gukora subscribe, like, comment and share. Uyu munsi tugiye kureba rumwe application igufasha gukora magic. Reka maze mbere ku rugero rumwe kugira ngo mwemere neza. Abanyarwanda burya ngo mwumva mugize gute mubonye. Reba ngino foto. Wakibaza ukuntu yakozwe. Nibyo ngiye kugira gute? Nibyo ngiye kubereka. Nimukore subscribe, mukore comment and share. Tugiye kurebera hamwe ko ukora zino magic. Cyo kintu tugiye kurebera hamwe. Ibi byose turabigira gute? Turabikuramo dito rya muri Play Store. Nitumara kujya muri Play Store, researching ama application yitwa Magic Video. Iyo manditseho Magic Video ubona ama video menshi, ariko ugomba kureba iyo ndi bugire gute ndi bubereke. Bazana muri search. Kuyana muri search numara gusanga wandikemo Magic Video. Harimo ama application ya Magic Video, ariko iyo nabonye ikora neza ni iyi ngiye kubereka. Turategeza nze murere kwiloading. Turi bumanuka no hasi. Turebe iyi application ifite rugu imeze gutya. Iyi ngiyi. Okay, turayikoraho. Nitumara kuyikoraho kuko nge nayishyize muri telefone yanjye narodinze, ndakora kuri open. Yo kutarayidoneding uri bukore kuri install, wanze uyestore muri telefone yawe. Ndi bukore hano. Na application tumena kutumenye byinshi kuri no application bazo kuganadinga n'abantu ihumbi ijana cyangwa 100 mu ndimi z'amahanga. Datuzi n'icyongereza ariko buriye. Mukore subscribe, like, comment and share. Turi bukora kuri open. Tumara gukora kuri open. Iyi application bitewe n'ukuntu abonye ko ibintu neza, navuze ati ndabanza mbereke akantu ka mbere kandi kazakurikiraho nzakabayereka ejo mu kindi gice cya kabiri cya twita part mu ndimi z'amahanga. Numara kugera kuri ino application uri buze hano handitse hasi, handitse background areas hasi. Ahangaha kuri background areas urebe hano hasi. Ahantu hagiye harimo utuntu twinshi dutandukanye two gukoresha. Utu niko hano twose wagenda ugira gute udukora. Ariko icyitonderwa ni kimwe. Ahantu uko na kuri zino foto zimeze gutya, uri kubona akantu kameze gutya. Utu tundi gucaho utuzeru. Ntukabonaho. Uzamenya ko ako kabora cyaba gasaba kwishyurwa. Wishyura amafaranga kugira ngo ugire gute ugakoresha. Ariko nanga rukona ko harimo utundi twinshi wakoresha utagize gute utishyuye n'agashye na kamwe tw'ubuntu twa for free. Kutubona amano ngutu tugiye dutandukanye. Worebamo akantu keza katariho kabora, akakabora ndi kubabwira hano. Akangaka tubora nitugenda wirinda. Reba ngano hasi tugiye turiho. Bisobanuye ko ari pro ugira gute upayinga wishyura amafaranga kugira ngo bagere gute bakaguha. Hanga nakano n'ubuntu kubona ko tuno tuntu twiza cyane. Kurishyura ugiye dore tutagira gute tutishyura. Ogenda umanura gutya ugahitamo akantu ubona ko ari keza cyane kugira ngo nze kubyoroshya. Link nzayishyira muri description kugira amenye application muzinjiraho ko hari ama application Magic Video. Hanga uhitamo utuntu twinshi tugiye gute dutandukanye. Ugenda nyine nawe ureba akeza tuba turimo. Hanga barimo fire, video effects. Turi tuno tuntu twa fire. Hakangaka wagakoresha. Hano harimo video effects. Tukona hafi video effects zose zishyurwa. Izi video effects zose zigira gute zirishyurwa, urazishyura kugira ngo wazigukorere. Hanga ni gifts national, ugahitamo uturabo ahantu mu kajarido waba wibereyemo. Newspapers. Kona ko hanga ni love, hanga ni Stevens, Century, Frame,
wogenda nyine hirya hose urebamo akantu kameze neza cyane ariko katariho ka kantu agize gute naberetse, katariho kano kantu. Utu tuntu mutwitondere tugakoraho ntibikunde, ukibaza impamvu ukavuga ngo nababeshye. Ndi kubabwira ngiye ibintu reba ngaha bisaba kugira gute wishyura. Ndabasaba gukora subscribe, like, comment and share. Buri muntu wese nkurikiranye kuri Nation Kanyange TV ndabasaba gukora subscribe, like, comment and share. Twakomeje cyane ahangaha turi gukora akantu keza turi bonemo keza cyane. Tuzano kuri all duhitemo akantu ka fire k'umuriro keza cyangwa reka duhitemo akangaka turahitamo kano karano mwabonye ikizeho utuntu twinshi cyane. Niko turi bugira gutya, niko turi buhitemo aka tugakoreho. Ari tumara kugakoramo ahita tuzana amafoto yacu. Ahangaha turi bureba image nziza cyane rero tugira gute dukoresha dushyiremo nk'image. Tugeretse bantu tugiye gute byi processing ko nako kakanya bita byiskana ukabona umuntu bigahita mushyiramo ko nako biri gukora downloading. Tugeretse bantu bikora processing. Iyi ni Magic Video mukaba mukurikiranye kuri channel twa Kanyange TV. Ndabibutsa gukora subscribe, like, comment and share. Tugategereza bibanze bigire gute byiroding. Tegereza banze bigire gute. Buri kone ko twamaze kugira gute kubikora hari byamaze kudownloadinga byamaze kuzura ubu tegereza bigera ku ijana byuzure wore tugera hano ahantu hameze gutya. Urikona ko byamaze gutungana, urikona ko iyi application irarenze ikora ibintu birenze, yitwa Magic Video. Ahangaha umushyiraho wifuza wose ukamuzominga uko ubyifuza. Iki ni application y'editing ubundi bakava mu nzira. Izindi zigira gute zirabeshya. Nurangiza kubona ukabona ari keza, ahita uza hano ukore kuri apply. Muri bwihangane gatoya nagira mabereke neza. Right ukora kuri apply. Numara ko kura burahita byisevinga mu masegonda atarenza 2 mu minota mike cyane. Kubona ko yamaze kugeraho bahitabwa ngo uzisharinga kuyihe social media. Bungu yamaze kugera muri gallery yacu ko tujye mu mafayiro yacu ture ko yamaze kugeramo kugira ngo mubibone neza mutaza kuvuga ngo mwageze gute. Nago mwabibonye. Tubishakira hano gallery. Tegereze gato Magic Video urikona ko yamaze kugeraho tayari. Amafoto abiye yamaze kugeraho. Nino foto ushobora kuyishyira ku social media yawe ukabona ibintu kugera biye gute bihindura isura, changing isura. Ndabasaba gukora subscribe, like, comment and share. Iyi application yitwa Magic Video. Naberetse uko imeze. Ni application irenze cyane. Bikorere back. Bari butuzanira ibi ads muri bwihangane. Twakomeje ads twayikuyemo ngaho uraza ukagenda uhitamo utuntu twose wifuza ariko ikintu cyitonderwa nta kibabwiye ni ukwirinda tuno gukora kuri tuno tubora. Izi video zacu tuno tubora. No, ntukazikoreho. Okay, twakomeje. Ahangaha hose ugenda editing ibintu byose byawe neza. Uzi ni frame zose ugenda ukoresha hirya hose ziba zigize gute ziriho. Muri bugende mubireba neza. Ndabasaba gukora subscribe, like, comment and share. Kwishyira ngaha ahantu mwagega mubona buri abantu babikora mukibaza se bino bintu bikorwa gute. Ariko nazanye application ibikora. Okay, twakomeje. Numanura hano hasi. Ibindi bisigaye nzagaruka kubibigisha ubutaha. Nzagaruka kubigisha hano kuri picture, ariko no kwigisha hano kuri video. Iyo part 2 niho izagarukira, niho nzaza ngiye kugira gute kubigishiriza. Iyi application yitwa Magic Video. Tugaruke hano kuri Play Store nyibereke neza. Yitwa Magic
Magic Video Maker, Video Editor, application nziza. Ikoreza Magic ikeditinga n'andi mavideo atandukanye. Murakoze cyane, ndabashimiye buri muntu wese twari turi kumwe kuri National School Kanyegeye TV, n'amasaba gukora subscribe, like, comment and share. Umuntu wese twabanye, umuntu wese warebye no video ndamusabye nakore subscribe, like, comment and share. Abamaze gukora subscribe nabashimira, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Application murayibona neza, utuntu twose igenda gute ikora. Nimo muri heri icyo bita ijisho. Ndabasaba gukora subscribe, murakoze cyane. Yari Kanyarwenge TV, mukore subscribe. Thank you.